pandangan kau iinamu. Padunya ini baik-bayamu sampai kau jian-jian lihat angkang kau di mahir padunya. Bukung kasih lawak pa kaya buklan mo indua lima angkan subay mula aku insiyayaan darun bisa kau yang kahunitan maksud pagtuyuan dun mo kaingatan insiyaga abakan pamuka mulir Quran ang buok batang saja balitaan mo na Jumat ka niya ang pahisok mo kaniya utang sulabong malayo ba di ngura kahi kapag susud Ondo sabya na motjong sinjasad mo na noon ang kau maabot na hukom hanggang subay mula wagun insiyayaan darun bisa kau yang kahunitan maksud pagtuyuan dun mo kaingatan insiyag kaabakan pamuka mulir Quran ang buhok batang saja balitaan na Jumat ka niya angkang subay mula wagun insiyayaan darun bisa kau yang kahunitan angin maksud pagtuyuan dun mo kaingatan insiyag kabakan ang muka mulir Quran hambung batang saja balitaan mo na Jumat ka niya doon mo kaingatan yan laing pagsupatan hagin hawa barang